Hinton Tipington 1986 pen Hemprekehan Bang pen piningan ke Hinton Songkera Sosiapan Klik Tangga Lasi Aningkan Wang Tame Askom KSA Karsa Lapan kali Sodorba Atu malam itu Hinton Tipington Dilhirong Sosialong alang kan Hemprekehan Parlimen apong tina parlimen da melang tukai da dam lapen hora da dharna do lapen ke prime minister apa pinpur pajaka ethe nilimethang ka 1986 kan nilita Hemprekehan alo acara ko 17 May SDC tum amhang pe thek thek na thi council karjana thomas council ka gerao pala sabe DC council ko ida singmeng ke hai ab CM do bomlang pala so CM ke do bomohut nili mithang na DC council no gerao na na dang dhrom teron elvin teron atum pensi council long hongan bida singleng CM do bomodakan lang ni pulo pala council secretariat campus along daksi bidasing leng mata bang selang kota alo mereka berhak pen ang cedon do ngi pu pala sota ni le cera pala kice ranggom bang muhu ni thanga matame habai pulo tren roko laso tren ke ape sang laso sang ke claim kaskom KSA Karsa la karga soto pa pulo laso asang ke claim vote ni mithang mata ering solo siar kiap pen tapi ni tu manang nang kan nungong jarlo jiklu joni ram si ni tame hatek yang nang laso jo ini si hempre ka bangke ni tame no putri party long soto ko kita me hempre ka bangke ni mithang ka konse ba hempre ke hang mo matung long ke nili je kong doan ASC puno SDC ka song mana nili rapun mo lapen ke kaskomatum kanchaskomatum KSA Karsa Sodorbar tum abaiting Hemprekehan asayang deng dilhilong ke baro tame nilhin ten un anke nili cerapun lapen nili CM mandera hot karbiang long gi sepor timolo ta trena hum sirjapon de lobang sulugi thom se armu ni tum nili hem solfa tren nan sikitamno hodak ni tumbang suithum sosial mu hodak hempre ka permane tum dharna do tam depen ni tum sore Manmohan Singh prime minister ni tum chitong namsi pinpura lok pikangyo ni CM do bomo lasi api BJP dunduya pitame hem ba dunde ko tame prime minister aphan appointment ensi na tum chini lola soki arjulong social media hempre ka putha itu pinpura lok kita la sofi bangke oko bit non pen bitai pwan nili prime minister pano Narendra Modi phan ke chitong dang pen pinpura lok kipina congress ke to bomo hutame nilo na chitung na dun dia phi maslai to surjurong phar ke hai de usu teron do
George Milik dalam sana dun MDC kali posisi kami lapian ke pala daerah rejak daerah pen pala PDL kami pala sabot nang dun lapian ini pinpura lo pidam lo lapian ini tung ajar ding kui pen kece song pala sahat kami ini mancing nong pidam dun masuk MBL ini la soteng si alang tumhan pinit kami ke bar lo nili jakong doan ke dam ke bang penceng lok pada ke duk ke thai aphan laso an ke nili si cerap dun apen kaskom tum ke dam an non ningkan kri silo nili si em man momo dan nili mantet pen ke nili abatai tin ke dam ta nili alang tuman cerap dun de pin puawe apen abatai tin ke dam dam nili jakong doan ke alang tumhan budi sure doan ke nili alang tumhan hempre ka puthak selang dun ke song Kecalang dun ke song ke violence pen kali non violence pen samjin pen Muhammad ke Japon Bharat Sandhi ke long laso kapilong ateng kecalang dun ke song laso teng be sini dan ningak long pen si ke serap dun la pen ningak long ke ton dun ada hot pini sa kami alang dun laso sayang deng pini ke tamlo sini dan hot kaskom kancaskom karsa la pen ke laso so dorbar laso tiri PSI hemlong penselang tumbang apen alang tumbang nili khan ang sitong nai kulon nili alang tumbang tiket pilih kunci nili non alang tumbang kibidai kangat si nili non bang atak na tumbang presbir long sitong nasi hempre ka putha tam nili alang tumbang kai da cetong da nili piniang ni anta nili kaskom KSA karsa tumbang hempre ka hanga song tumbang nili khan election ho nang cerap nang ji ni non tangka poisa nang cerap pen jenglong na tum mo election vote ke jogotan ni fansi vote nak pinai pilih hang hepin nak pinian ni anta nili election through pen ke KSA kaskom kancaskom la pen kar gi sodobar dumhan ne phanak ma song hoi pen ni phan election nang campaign dun nang jipuli pinian ni anta nili chuning re pin lang la pen de chuning re la pen ke hempre ke ha song pen nili patik tum te la pen SC tum tame ala nu da hempre hang bom lo che song bom la lang tum banta nang cerap nang jipupe ethe hempre pen political party asong ke itu bangke laso ke pangui nang ni sini matha tini lim thang da laso song lo cerap dun ke posi nili laso bangke pati bitu lagi sia sayang deng lo non hinie bangke atumi bijara so kache song lake anutinta pinpur alo ke pigi anutinta arrived anutinta lake kache song nangji ba pinpur alo ke pidam lake arrived laso dambom hot je pulis atum pala kache song tum phan lason ke theng ke chok pen bangke ni linang tum media hoi pen pini alang tum phan condemn lo pen pimrem lo pisni linang tum phan media hoi pen pachini lason ang saing dengge claim nang ne jano tinta demokrasi long ke kache song je right de anu tinta pinpura lo ki piji anu tinta lake memonam ki piji anu tinta lake right de lasi lason asayang dengki claim mo hot la police atum mate law and order atum je isu jang tum phan lason arenga huga kapiso bangke nilihin bangke pimrem lo pusi na tum pachini hinia bangke nili alang tum kache songa tum ke japo na ba binege chok che pensi lason ke dukop athe nang tum matha ke chengsi ke dak bijiar lo laso aktimo bang nang tum chini nang ji bijiar laso lam nang ke klang ro ka bangke pula President of India dak sertalin Katalonji punil tum ka chupapon manpeng almis arpi sia ke chupapon kalbi sumni suranga juga telon laso ningkan phukep ke chok sertalin ningkan ke chok ala sahut alang ni phasi ke chohan kon lapen bang ta bang pulam chak na kilo amat laso se alang ni tam meghaloi ta ke dam ji tura ke dam ji isi asayang dengalang ni ta chibiko meghaloi dam lo tura dam lo budak bang ke
Kiruni sia Cingki dengan tum Bihari tum sia section Bihari tum hala dah governor ke bang jai hala so governor ke Lunia Puatum hala so khaya tum dah governor dah ta Lunia ada Meghalaya governor dah hujai ke bang hodi sia program ho tum pinpura lopilo je PGR long ke do atum phanta long le pota pinang amal atum nangta ko chetong namno hoda president ke bang hoda la governor se appointment and pilo ni tu chine api social media long se thaglong lo hoda bang ke governor ma ko president phan laso pinpura lopi laso nili thaglok pen si non ASC youth wing Lipson Kro ke hai Pemson bia ke hai Kuson bia ke hai tum phan Chingwais na tum la so kutha che song koson si PGR bijala ngome ke kota ke pilong ta ke piune ethe forest along le ke hok tang la pen ke ko wildlife sanctuary along le ke hok tang la pen institution along le ke hok kong tang ki pitang allotment ki pitang la pen ang par dami PGR bijara long le kota piune la sila so piune ba pilong le punang le tum ahin pen je song tha chingwai la pet se la ta je song di pulong tamelang tum dhana do ASC youth wing la pen ke ko KSA la pen KNC alang ko ta je song si dak det pen ko lang tum ves kar biang long dongka muka revenue circle angkang sikapuri hala so revenue circle angkang long tame ni tum dharna do tamni pusi ni tame cerap do noda alang ko dam mohot dak kiruni procession dolo dam dak pen sia din ke do pen alang tum ke dak ke PGR bijong ke jok manta long le tapi long le la pen dak ke do tum ta la ke illegal la si thagle nai talang tum procession dam dongka muka long lang ta ko revenue circle office ta alang tum dharna do ni mithang mata permission pilo hukum pilo la pen ke alang tum revenue officer tum hala so pinpura lota alang tum teng dum no nanga ciru ya hot bangkret sok bangkret bang krisi ne bang koi ne abang pudum phan ai arenga hu paso de penil da arjulong lo loge nili SP phan pulo la kapeso tum phan amen non mat na pitha posi lipson be ke hai tum kalexi bangkret sok tum phan amen na pilo loge nili SP phan BC phan hukum pilo non man ingnang namo ingnang lang pera tum ajojo si arrest la pe arrest kan thi bangkret sok lahai ke claim back tum ko aphan ke kiruni thana longwang pen aphi arniya ba galang tum phan jela long pathai lasi laki sige che song dolo la pe next ani ke ko rat che song thulo rat mane la ASC KSA la pen KNC la pen ASC youth wing atum youth front atum che song no la pen limata halada council long EM kalau so EM lang non ke MP lo promotion so ke hai len revenue phan koi tum no la pen part me ko la dorsing long hang MLA phan koi tum si la pen ke Karbiang Autonomous Council long board chairman ke do sarthikam saben chenglok mohon jiso ke hai tumen penan tum tamya da dun lo dun pensi oda ke tong lo si oda ke ni tu thagle pu hukum pino itu thagle pu supreme court order teng pe tum ke la ke thagle pu si nang tu cicak no ko pen pang dak no ko si ni tinta pang dak la so det pen aphi nilidak all political party hang
student organization ke doan lapen ke political party ke doan lapen ex MP ex MLA ex minister ex CM ex EM ex MEC tu man anta hang lapen present MP MLA lapen ke EM MEC tu man ta hang lapen Karbi Anglong organization ke doan akape organization Bengali organization dolo Bihari organization dolo Assamese organization dolo lapen ke belek asong ke dan Anglong aso organization tenang tanah organization dah hangat jate mo filit mongbo kumunel class aditan nagia thak lalhe ladake aronre pen ke do tumpan bijar kuman ka thale ni dia asang ding sigi dengi lasi ado eta chekroi sar nangi pusi holosu chekroi lo gonta feedback jingki je than pen lam chupe choi det pen athi lam chupe do anu lam chupe choi lo lapen ke budi sore en et pen api bang ke siarai kilo Huliram Terang ex minister alang lain pulo je high power committee seng nengji lasi hola high power committee seng nengji pulo laso seng nengji pulo laso teng nasi dat perai lo seng amase hola so high power committee seng det pen api hala sorke jaiga tharana turunlang latum phan thangle ko denalo kape do thupo nalo ke bitu pula pudang hu inte langkai jan area lo bo ke ho la da lamsa khang ni area lo bo binai utanang pula modak ski doli popo lasi la bang ke mo phia sayang denglo sitanon ke jengsi bangel tu high power committee seng nang la so teng bes step by step le tu lem nang la pen ke hala da join press conference atolo nili dolo Dr. Jointurong PXMP dolo Jaya Thara Mara dolo Oren Singh be hola soke MP lang ita dolo kadok wetu et kan situ press meet kilo ada step by step se itu isipen se la soka pichunji apa hala committee be cengbai kan sing claim ko lapen eviction claim back ko hola sani ni jeda ta arona teng be claim la so teng be ke iltum long ke law and order authority Minister of Power itu melong abe, asih state government benda cingwai cingkai ni cingki khanang ni. Amasi apike election dokok lo, puro conduct dokok lo cekloyon ni bangke. Claim long ni dalu soal tay sayang day. Election det pen High Power Committee pen ni tum cingwai se, ke cingsi lo lagi, malah High Power Committee ke natum cini ji, dake non ruling government natum dia lagi tu kali, dake doke ex-MP Dr. Jointurong P. Matam Melbal ex-MP Oren Singh Beg Hai Tam Melbal la penon ke dobon MP ala so land revenue EM nang lata non tam Melbal Karbi Anglong itu MLA bang tidak Melbal la penang parra me Huliram Terang ex-MLA lata Melbal ex-CM Johnson B. Mata daga Melbal ex-MLA Dr. Mansinung Piak Hai Mata Membang lo ex chairman MLA lo Dr. Dhrom Singh Tron ke Hai Membang lo lapen ex EM lo Mata Nili advisor lo Elvin Tron Mata Membang lo la soteng ben itu macam peraya teng pensi haladak ulo je isi sel bohai neng pura itu तुम चिकोई सारपेन इसी सेल बहाई लो लापेन ला सो सेल इन चार्ज के ला bagi satera aprang Richard Yarolo alang lipansi arko pilo lapen kese ropo padahang kacingwai juga dapat cingwai lo lasi laso komiti litum ateng masih cingwai lo je dak litum long nam tak gejet ison abila Jeklo ni lo tu apa di dalam? Je 1920 pen survey kakuri British government ke dohorlang. Before independent long le perang. Survey kuri si 1993 si gazette notification do. Ta gazette notification dolo. Amep ta dolo.
bijar sita Karbi Anglong Autonomous Council long tarik kota bela laban Karbi Anglong Autonomous Council angkang along revenue circle frido koloni revenue circle dongkam revenue circle laban ke difu revenue circle laban silunian revenue circle long pia revenue circle long ta laban Karbi Anglong Autonomous Council ta langsung gadget notification are kot pabe state government along ta piridam lo land revenue department along lapen ke director land record along tame piridam lo ta laso kot akagos long le lapen par tame hala sort ke undivided Assam la ke Meghalaya hala Meghalaya long si headquarter lo data piridam lo long le se ko nitum chugidam tang ho chingmai thulo je Usuk Bormon po ISCTR alang like director land record take mantang lo director mantang bang pulo alang phan le tum arpu pinang alang phan se arpu pilo arpu ki pipen alang le phan to girpen se pilo alang le tanah lemon pulo alang phan se pili toy la penang parga nilining phongphe ong si ako Guwahati High Court phanta inod High Court claim bom advocate aphan phala phanta elum aglenga muni phala phanta nilidak laso are court ka piri vegi phan isi appointment pita dolang mata council ban sitangka poisa nang pipo tanang revek no dak Assam government lo ajamo Meghalaya ta rijam thutha oko Kolkata rijam thutha lapen oko Bengaluru rijam thutha pen Delhi rijam thutha la sore ko usi alang phan hukum pilo lapen nanta la sore ko debela lasi laso claim bom nitum eviction claim po kohor ka chingwai ako nitum chingwai ela la dakta je dake nitum thale bek na usi hola high power committee along that decision emno hola so resolution ta non ta to je koi servants je kloyo nang mo thale dam nang po laso teng ben je koi laso phi bang ke piloma ke chekleng ko la committee ke seng out ke sob sa to thailo atumila proseson kita batung memorandum piatu mana doyan la suta narjugum lo laben la so narjun deta kola tum bangke seng tulo karbi jingu mamai jiar ka tharle polisia asong nang seng thuli lo kola ta la nang seng tulo ke loge bangke jela tum kama thake la jiar tum ke ni tum manang tharle po Beko ni tum kadang popo ni tum ta hotelong cepat cong dang nam pu pusi lang tum ke High Court case pijelo Bangkora ini pijet pe na pielang tum ke High Court case do pomut ke latu walang du chini nai na tum chini la ke sonu la det pe na pi ke tarik po hearing la tumi atumi lo ta tumi deklo hearing la det pen ako next hearing tu ke November chiklo La dalilang alang tum China lang ko 73 atu munda Congress atu case pijar lo 73 case bilang je PGR bis ijar long ke do tum phanan ke non ke election long le je dake ke do bari ma tumang se pusi alang tum ta High Court case bijelo 73 pijar la gutte tum ande election long le engga halatane si first hearing lo niltum da standing council advocate ta chidi betun piglo dake Supreme Court order do PGR long ke dake dolong le lapen ka tharle nangi dake SOP bunai si dake tharle nangi lon ten tum gadget notification nang peklang thap lo gadget notification bang ge tum apor nang thori bom lang pipo pusi next hearing long ten kinu la seola 73 tum ma ke no 26 August ka hearing thuji Hala sochi ni tum la gadget notification dolo plongte lake peklang dolo plongte lake Supreme Court order ateng pen PGR long itu tum ke thagli un sita me jong si nile tum gadget notification ji otan pen peklang un thek la documents peklang un thek plongte lake je council of fancy mo ke na hodai det ko along leke lagi council the PGR ka lagi det ko la sonsi ja sabar Guwahati High Court. Lanang pijar lo pelong te lake il tumari deng lo pelong te lake land belong to under Karbi Anglong Autonomous Council.
Ete nan tuma chini ji original 60 gele tumbangke da bangke longle power gele tumbangke ketome. Use sitting apart lapen allotment settlement power long tanam. ASC 1995 fase April Lamdon cetok lo. Memorandum of understanding kalau soal Lamdon lo je that land relation act that thaplan lo. Sa ASC tumta lo sohot la so MOU do kokpen afis nama alang tumbangke la so road sabang alang tumta citiar unedat lo alang tumang ta party isi party jana mong isi hidung ka chobhong ason thil tum theknulong lo alang tumang mong yan amasi lahaya ek lemile lo nili ladak len relation ek nil claim lo apor NC nikan si NC dak longle phelang aron koson si MOU kacit to kateng pen len relation ek jadi full fledged Karbiang Autonomous Council longle phelang aja kong kiram de jefan la so bangke nili claim lo la pen nili claim si isi long da chuperai elo isi long chuperai de pen ko nili se solong da pe paselo se solong chuperas pe sini governo long pothailo da governo bangke lagi artikel 163 teng pen Council of Minister pan RBJ pin pen ke alang ke la so bangke claim ke delo la sinonanta ala state government long sidala la si Council of Minister long si na hodai lo long de la ke long le philang aja completely long si doi ko la pen ke non la song trok pen PSI court 2011 la pen 2021 ai court long memorandum of settlement la hini ai court long ke da bangke ke long le philang long 10562 amendment long de land revenue department ke completely si Karbiang Autonomous Council si na hodai ko lalu pulang te litum bangke da ke angton si long le philang ke long thai data ke use tal long ko sitting apart tal long ko allotment tal long ko la settlement of power ta il tum long like lo la si hula sota me alang to mangke la sonsi nang claim tiro la pen hola data nili consensus sota me hola so kar bi room la so mai nili local committee a president a tuman ta penandun nang charju arek dun de chok masa dunno nilong pen lok si dun si bang pharu ni bak dokai odakta nilong kam na klem nura pet tu mosen dulo hatu bang thal osa a meeting da kar bijing rumah mai pulo kar binde kar bi pulo nang tham sin nang ton lok si yuda ke pu meeting da la so tuliram lo ham plang play man me lai si ekdom ni phasin nang ton thuret te Supreme Court order do kokki nilida thangle no dai la penang pare ni notice ta pier lo nilikam se claim lo la pen ke ile tum long ke law and order power ke ile tum long abe la ke nang tuma chini nang ye da ke law and order ke abe debate output DCSP IS IPS officer tum aron te nipal sar puna hang na hang pu la ke protocol lo ne cabinet minister sita je Karbiang Autonomous Council pen je la so ka eviction ji afan thidung eviction hala so hot je police military ke hangji nange PG aja kongke lake state government sina PG lasi langkajan 1675 houses bhat nili hongni ferere pin pen nili eviction claim lo state government ta nang chekroi dus lapen ke Dudu koloni pen khan bosti herere pin pen betahini nili eviction suri lo dakta bhari bhari building mosjid ta the big big lai ta philap lo la pen ke nang tuma chedan de usi banda te hang warwang mukurathar banda anong den warchet nang tuma chingno la land revenue secretary mukurathar ala sigel la pen eviction apart ala masi ape claim lo lasi landa na chetan de lasi daga bangke thana ta daga mosquito laso PGR bijara long le long si thana ta dak situ laso PGR bijara long le long si irrigation office dak situ subdivision office laso PGR bijara kang long si dak si oko electricity dak situ laso PGR bijara long le along si daga bangke oko fishery department dato dak si oko dake hu British tumen ki pikang ni to da sorkari ga mura
British government ke dohot Karbi phanda pilo nang tume dax ke dolo aprang mantap ke do barim British government ke dohot la so sadi ge ta do birani hi tumphan ki pia saya la pen Nepali tumphan ta do hola British hot pen ke government ke dohot tum lasi laso kathali ji bangke step by step siklen nei la pen ke election aprang ASC KSA KMC la alang tum tame chief minister pen nang pa che tong thap lo la tum ching kidam la ke ki ji than se autonomous state alam se lang tum dam lo chief minister pa asi autonomous state alam bu thak chief minister pulo la ke ni ta chini pakalo aju dingklui pen ka che song la pen ke non la CM no Niram Monghang dan pan kai tan pupu hempre ka puta autonomous state pu thak eitu reserve koribo lage Jackson bi ta dolo sonogan to terang khai ta dolo Daniel terona khai ta dolo orasi hala so Sona Singh terang ta dolo ye chin lasi latai silo la pen ke PGR alam ta pulo lage PGR ta lage thale nang neta nang cerabun ko laso nang cerabun ko pusi convince pen si ilitu jingki je than men si thale nang nona bangke hoda tai phong no drama claim bangke ke horak dakta apko je gathar bang da punilo lake laso Karbi chingrum PGR hor alama puta laso ka chingrum mai long ge dunang ni tumda koda tarik khopen tarik thok pen ni se song liko taring ko resi pena ko je song thuko hoda ke dunang ne ako ni sijak atumi ke do tum long ta lata ke dunang ne mama ke tunji lake special sia ho ke special si ke dilo lake duplicate ko pa phang khung e special si lo pulo lasi PGR laso ka thale ta ka chirong hom ngat mi nang to chini lo PGR Karbi dese chingrum nei khai ka chingrum nang yi to misen lo ingte puda a procession bensi kewang bensi Tuliram Monghang go back Omor Singh Diso go back team Karbi Anglong go back the team Karbi Anglong ta Karbi kalima dak nilitum ta bangkorat sok asita Karbi Anglong ra tum hanil tum pe hai lo tu mina pe tum sin tum MBC lata betahini nang pe hai tam ni MLA ke doan dame Karbi Anglong ra tum sin pe hai MP dame लाख थोंग रा सुरी थोंग केरा के थोंग अमनी तुम वोट पीवेंसी पे हाई क्या हाई डेट वोट 1,47,000 अमूल तुम सी क्या पे हाई डेट वोट ये लोंगे टोटल के 3,36,000 इंते अकोला तुम से गो बैक के पू काउंसिल से पिन पूरा लो नंग पिजी काउंसिल अपन को गो बैक टीम कर बियांग लोंग गो बैक तुलिराम लोंग गो बैक बोलते alang to motif ko pilo ni mata alang itu intention ko pilo Karbi chingrum nang ni pulo Karbi ching hon nang ni pulo kapa theke PGR te PGR ana din pen British House ka declare indela tum election thothe intang green somar hot ke people on the PGR alam abeda atumi di ka organize atum election tholo inor ba ho ching thong pen atumi nilipan go back puna pui ko ni ta Karbi ko chipu ba hola ke ka ching thok ki thoru ho ching thong pen o visit krolong kerem do pang haruhini bak situ ke long do pak haruhini apa chot ino ba thorun tholo hamren pen morsing tim ke haidat si suri ki thom do ora na to record na o visit ko ke first time lo pana put ke hai ke long ke aprang ke LCC uta sarin be pen cheng lo sar sing bong rung pen cheng lo ye man lo la pen sarin be lo LCC hot ke la so phi bang lo purti bang pi pi hai ta kai ta haroi thom pokera isi pokera phi pan lo ta suri hini o visit ko hoda pen hai si record lo de lage Karbi ke lima laso isu bang ke ni tu committee on ateng ke non betahini elo high power committee
non 14 si ada tu kacing white ni 14 ni ko kali pulang de 15 ko certificate ko tu ni tu ko lahai gate documents long malong lema ke division long lo pulang te ni tu bangke lake hakle po la state government mata ni tu atim men sidam nangi pu ni tu chuperaya chief minister long deputation dam nangi high power committee je laso PGR ke single ka thale je phan law and order ni tum phan nang pidu nang ji police military nang pidu nang ji kusi ni tum tam si chekroi pala high power committee mama lo do mo dang kan dake party ji be pin lo dake MLA bang pi ex MP non ke to poma MP la pen join chorong pi Huliram Terang Johnson be Dr. Dhorom Singh Teron, Elvin Teron, lapen ge Pakistan Terang, nilga chairman, nitum si tam tim men, lapen chunuri dam ko, chief minister par, lasi chunji isle bai, lasi nilikari biang lora tum tuan, ka chunuri je bang ke nang tumi ja, hoi pet, non ke mie tum tame, ile tum 1986 sa movement nasional tum, kaida nilipuel, 1986 sa movement nasional tum repeat nang nelo. Ke hang ke Karbi Anglong ara na phan autonomous state ke Karbi Anglong la pendes Karbi Anglong di Mahasiswa tu ara phan engke kachubong ka IMP ke ha kapan tanga tamta asongjap ki ke do ana song tumta Karbi tu bang selo eta hempe ka maintain pathilo ko man Karbi yan mong sketch chok ke theng hem di ke chipri ini pada nasab sob loke mensing kongcu, ke sob terang pan agari mereka ihot, sab senor rong pan senor tolo, kalau sore ini sab senor presiden nak dua lesong, ni pulau kairi tikori mensing, kairi pulau la mensing bang jodoh dah situ, amaso nang kairi puha, cuma ke sob ang mek, pada mudah coba, ona nang pam sob, maso ikat kopat mungkring urut, ekdom la sob aja ikat kopat, lasi, itu tu history le lang sana. Niltum Karbi locha le song TDP long claim rapet central committee konong pipen hilen long piesong surya jana long akiring amat si ingnang cek amat pathilo pithi malo Karbi si thilo kumala ka pithi Karbi tum si pithi dekho si hemprek hang amen pen itu mung si chipong chichok chupitheng kachupithi hemri ke tiena tu lasini lipu kaita hemprek hang amen pen itu 1986 sa movement national repeat nang kechok tiena chupikeng nang platform do ke jingwai jing sai si ye tung ke jara kam da jing ye kachingwai jing sai ta along bang ke bang po do joi jai po meeting ju je ko dam thujui po hala da ke thang ning ye je po athie bang se ko la son se claim nei la ke political benefit ke long je pase me thang jong political alli ke long je pase la sin li puye bang ke hemprek pen chenglok border issue pen chenglok la pen PGR ka thangle pen chenglok ke le tum politics pat nang ne go back ji punang elo nili panda tim Karbi Anglong tumta nangai kroi do alang tum panda tumi kano do nai te bang paru sini na tum theklok ko baba bang paru tho abisi da ni tum nai kroi Allah ka muni tum do kalima gala lak thomra suri thom kera ke thom muni ke phutang kilomati nai kroi si phutang pilo gala lasilli tum long ta muni ke do ke lason si gobe ke pure ji long te lasi laso sayang ding bangke ke claim ke dia palsi nili song ke doan ethela da kese tu gidam tang me ropo kese da ha ropo mane malola semson kese nang li dunde da las ke alang kon ke bangi panda dili gari bhara pene ke peli dala mongor bansi pusi pathai lo nang pudunde da lo 12 baji nang le do mirje ingro ta dolo Jameson da dolo lapen ke hala Thompson da dolo alang tu da dolo lasi oda ke chingwai sar pen se ke kroelam lasi nilile ko pene chupi thai ko ngong ji pali lasi nili Karbi Anglong rat ke doan ga chuning rije bangke ile tum
monon fisita mele tum karbia khai ke jumu khai lang ele tum ning sipet situ nang ji ke chok chege ele tum chepekeng pon bom nang po ele tum lasi karbi tum kya no tinda sedengo a thega a nili kaida puloke nili sigi ramen ke karbi puke karbi are rough but intelligent karbi tum ke futa lok tang chu a jata rapta rabo a lasi lahai ele tum 1986 sa movement national ele tum chip mane claim nang elo ele tum angbong chiputot nang elo komunisme muka election na chepe haye panang tum pil thek lemo lale belek lam lo lagi karbiang long ratum si bang wai pong sai po lagi lasi la PGR men pen mane phan boycott nang ji PGR men pen hemprek men pen border issue men pen mane phan go back punang ji pine bang klo nai nili phan go back puta nili supporter da dugmati kalima kalang la lasi lahaya putha ka bangke nili na tu media hoi pen chuning rilo lasi la sona sayang deng bangke ke claim klida ji pansi karbiang long rat ke doan la pen song ke doan la pen ke thekere ke doan atu man chuning rilo jata mele tu committee seng nang puta la so seng lo la so sayang deng si step by step litum chingki pon bom lo la pen so ka pichun ji pan ke ka dogo ve tum tama hirjume nang pidun po la bele tum haji Supreme Court tame High Court tame tum cedan bom ji la pen king tonang ne la pen itu right ilum celong ji la pen ke karbiang lo rata sita itu bang bong si la so PGR men pen politics ke patunang abang ke ing tonang po teni dang ton tidak sita ke party da sobat element da committee ta da ke SGC ta dolo congress da sobat elo ke da ke daya lasi la so pan sina tum hana chuning risi nili na tum media hoi pen pini na tum han nang ke hang pini dulang ma Karjuji Daniel Sir, ang mane MLA election na pranga lo mo penang liheta pulo nang lisi ke Japon lo pusipu hala ASDC tu apanang lisi chief minister pen bachetong namlo la so ho mo penang lita pulo state alam sta meeting ki chithan lo la sila so teng benon ASDC tu bang talks apanang hang nang ipu ke hang do la so puthak nang li pini kali kalang lo non lang polam Daniel polam hok lo je chief minister sikipu je laso asayang denge bangke hempre ke bangke reserve nang po ayul dingplung ga je song lo pot po alang tumang no se ni lo lasi MLA kali MP election chu dam tang lasi MP election na phike ne nang hang po officially tum chingwai na pusi lasi chief minister bang ni thang mata ka nom nom ke chitong te etialang li bangke hu Jharkhand lang phan odak assembly election do odak si arpu bidet lasi alang li dipuang ji pusipu lasi dipuang hot alang chetong on po dipuang ji alang ni bang wek ji lasi dipuang hot bang ke si bang ke lahai PGR alam lo luan order ni tumana nang rapun nang ji hinia bang ke lata kathale phan nang rapun nang ji yong si tum high court high lo pulong te high tik si chedan po hai la pena porta me hola hempe ka putha tame alang lika chaklam SGC tum honda hang po pachetong po alang tum nadu po engke hala sule alang lipi ma step dengi alang si puke ente la ke officially nang hang po la pencing wai nang reserve nang po sir kela matunya di sono para ko ni atumi ang tona kotona la teachers ko jengro bele kya long anda me DCB la hai ke alang approve du ma la hai ke adi du ang hu du bule ningi tap la ke chokji ma diko malit song la ang hudu adi du pujine pina proof do mani le onaki pupina proof do malake non digon to terona ke hai press club president ke hai le alang phane chokji thengi pinini pune pina proof do malake abibo mane phan police ke toyi mane phan la son kape chok kape thengi pinini proof do mana abi ako nile chini tenge PSP phan pulo people of all atum si bong pen kewar ka churi pa prang bukala tunge bong men kewar pa prang pa hok mana tum technology mi Duma, oh, whatever SP tu nak tengok lo, lagi aglang tu pupu curi si colong mentualang pong pupu he, alang tu si curi long ente lagi, alang tu si bong penapang jar ke bang heli si tu ko, angga ada ke dak pen bang lo sar apna ghote tek kuribo bisa ise pu bang lapang jakas koson si latum bang claim ipo, lasona type si alang tu ke cisik pusi nang SP nang than ne latum bang dak si nang tek ji. Daksi nang tegi porsi latum tang ke
lagi bangalo normal room ke rai ki lagi apa yang lagi fotang lo mati dake jakas hotel las hotel dake ni kotar ta kotar nge mekai kelang sada gypsy do gypsy tractor mekai choklo laben morsing ti mo kotar ta laben dake rotoning tia kotar pen hola maslai kotar dakan mekai pon lab lo ke no kimi ke lagi ni sie mande si ko kikim dulo ke lai lapen hula ke hala kene la solong le ram ki puthak pot hala so no da Munna Chauhan pu alang le ning jeta ning tu Munna Chauhan aphan ke kalang nang le asi koson se ke deng ko pusi ni aryan ta piposi alang phan kene bakang nang bak pini unedet ma makuna se duma to na kai din bang ke athe government ma se digital akai pulote alang phan kene pitmang jo piposi non tu ni aryan ta ing samri lo athe la so joine si pini alang tum aning the do bom aning teng bomเป็นมีทางมันตุ้มตาตุ้มตาบินนี่ตุ้มตาดักนั่นนิ่งกิจยังที่เป็นจอกบ่บ่นี่จอกloบ่ดิMunna Chauhan la somnit ke kahin pi ke bang la somnit aprang rep kes dolo bihari jan rep lo lapan ke bihari tumun an chok theng lo alang phan ko jail beng lo cheklo yon tro phi jok lo hemang hai dat lo alang hu urisa ne nan si do hoda pan sila Facebook live ke bang la pen ke la sudet pen ke la phan ke Bihari organization dumta khiruni along case pielo lape nilihin penamata karbina ton mas konfis ta case pielo khiruni along si register lo ke banglong de lage kidnap lo dalong si bang de lang ke ala Facebook pen ke hudak sido urisa sido lapen ke alang man ke lake dak pen sing ke mani pola sa aprangan inge pose ko repeat bometi ko bihari da ko la dak pen Facebook live an podak si chipi bometi dak la prang bijoy Chauhan ne Gupta ne la bola hala dek khor Bijoy Singh phanta aprang etum la tax department pen rung dam lo alang ka jui lo alang jikleon tro phi bang lo case ke register loge bang lo pulo loge ni libeng chak lo loge jail bar chok lo ingnang si onan police tum sap langge pe sap pik lang take la si hulata Munna Chauhan name asam le ke bang lo pulong te langge lage chingnang wek po la pene la bihari organization tumta lang phan ke case ki pido tumta bihari organization tumla phan khiruni thana long ta pi case pido la sialang li bang ke nane pen bang lo soyare lo lan cholo mi thaning cham son la ke ala ke ingu gore chona la thanga la ine Karbilang pi hydro project bang ke aprang la tum ni ta to kuno ke long nang ya rai to la da ko bore ngamal sai ke de 39 nam lio dak si claim bom lo la so putha bang ke nili APDC GL phan ching kilo direct MD phan so bhuya ho babul bhuya punya pini la phan ching kilo chingki pensi la pen chief minister phan da nili ching kilo chingki pensi non pini lo ho atu man interview hang po pini interview ke hang ten nu long te aprang ke claim wo ya tumbang ke lake piponet posi alangli lamchak nang chipilo hala so MD bang langchak nang pilo sar interview pa eten no la eten no longte la 39 tumban ke ako appointment pithupo posi nili phan lamchak nang pilo la so teng ban si nili minister ban toilo DC ban hukum pilo la penada dak la APDC la long dak general manager phandat toilo longsing bi phan la sila dak tamen chingki than pe na phi bang ke lang tum da chibidro lo pini lang tum interview 10 po la so phi ko ri appointment pi ban si nili da bori pi no ya kontrak atum bangke jitu niki konsensi hai department 3 दिन लिया चिनिया टैंक दिन ली फाइल नंगले आना के हदी फाइल नंगले आन के डिपार्टमेंट आन के पिठाई लो नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट पिठाई लो लापेन के को वा इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोंग ले दुलांग है ला इरिगेशन पेने डिपार्टमेंट लो बिलो लापेन के बेलेक पिलो लापेन फर्स्ट बंके
hola MEC local area development fund la bangke PLO la pen cek talong elo la pen alang tum celong lo lake MEC tum si kupi pia sayang deng make claim hala MDC tum pi la pen ang parke PWD bang ta la MDC tum long kra truck tum afan hala kuti CC 26 crore lo hala ta kuti CC la pilo la MDC local area development fund ta hala ke PLO cek long lo la pen ke forest long ke claim nili sikelang he forest long ke claim tum fan anta pithai lo nili chinia tengke the nilong la check ko mama sige pontang ma department ke pilap lo fry ke la pen gelong le tumanal pi the isi bank ke major liability hu SC hura din pen a liability la ke PWD pen la ke irrigation do hola le pi et nai polonte la ke kuti si suri si back do ji liability la ke 1000 crores back do liability hu SC hut pen non gali la pen ke mohet lo PGI ke la ke ne ke step by step sidam po tempre ke ang da constitution long dolo article 244 ta 39 years lo mati da ne je song ki thiki jang do pilo adan underground da dolo overground da dolo kalima kalang lage SC la pen ke kaskom je song ke la ke overground lo peacefully je song lo la pen ke ko Rahul Sinha ki thinang ho jaka ke la ke ekdom hemrit ka pehino pen chenglo ang ton lo lalo ke thom mang ke amsagur kuri lo UPDS la pen song tro kotum ta ki thiki jang dolo la sehala martyrs family etum ta nili mitang phobekte nili si lak pho lata pilo nili la si non tame ile tum chingwai chingsai si step by step and claim lo pulong del tum chunji lata la si non mang ke mang kodam det lo la pen ke si bang ke tum bang ke geja notification dulu pelong del ka chunpo la tum ke la tum isi ma thame me akine bang dolang la soputha pot pini apa por ang jita pasar la ni si ma lom klang ko ana hok no hok ne ne tuman da pini ne ta nang berta te lang ta nang puan ke nang lu la he tahala non ar lu song ke klang pudu la tuma bang aputha kopi ko son la bang alang tum phan ke chairman bang ke non ke dak custody long sidolo a chairman akimi ke klang a song a chairman bang ke bang trok do non de ke SPRI deng sido la pen ke hola inu dolang a secretary lo CNC ne pine bang ke lata chingki boilo pusnang than lo police to la pen ke nilitum hinta ko khobor pilo chingki nang pima do la selang tumta ka chingki phan ready lo la se chingki boilo nilimita chingki lo la pen biota nang lo boilo la pen ke la chairman phan ke nonta bang trok chairman lo pen bang trok dolo la ke SPRI deng situ lo la pen ke tet teacher tumala ma puthak la ke hola so hot alang tum kisumana documents ki pi chok runde appointment PL hai la si non la hai documents la tumhan pilo la pen ke non pilo la pen ke la so documents ki pi at pen non school inspector ni phanang than Biren Singh ti na than teng pen pulongte la ke la son a ajiklo ke chok nang po chok po bo de ta choro lo so phanda sayun senang ini no ei digon to ni sai bhai to ni